Da li vi mislite da su Srbi nebeski narod? U mnogim knjigama ističete kako je to najhrabriji narod na svetu. Nisam ja istakao da su Srbi najhrabriji narod na svetu, jer je to Jedan bilo od pre svega ruskih neskromno. intelektualaca koji je bio sa To su vama, Rusi i to Rusi stalno ponavljaju, diveći se srpskoj borbi, jer mi smo izvesno u ovoj Evropi jedini narod koji je smogao snage da sa oružjem u rukama ustane protiv, braneći svoju otadžbinu protiv tog novog svjetskog poretka. Mi izvesno branimo i Ruse. To je van svake sumnje. Što se tiče tog određenja nebeski narod, ružno je da ljudi se izruguju takvoj tradiciji. Time pokazuju ili da ne znaju o čemu je reč, o kakvoj metafori je reč, ili time pokazuju svoju mržnju prema srpskom narodu. Izbor neba i zemlje, između neba i zemlje je izbor između istine i laži. I izvesno je da je to jedan herojski čin, izabrati istinu, makar i po cenu iščeznuća, pogibije, nego laž koja bi bila plaćena ugodnim životom.